District Health Society tumpen sipatir pi ponsi Dipu Municipal Board ang kangalong stami dengue aputak cirok to kasai kedeng pon. Bianglong ang kangalong kerupi rikiro akulalong stami sorlo so tumpan measurement ke ena hurki sorlo so vegan si pusi sorlo so hempang song tumpen ke hang pedopon. Kanghon nang nipan pu Karbi Longri album prabjun pe YouTube long tek long dap prang pu. Lower Amri rong Tomaratum Turpak Pensi to work as Islamasai Kedengpon. Karbi Longri Abirta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon exina. Dipu Municipal Board palupon angkang along sami dengue ke suapai nang bad bom tanglo. Labang so putak sami lapunat Joint Director District Health Society and its atum pen sami radatum pancerok tok pen keduji pan batai pachini pon lo. Laso putak pen jakoni pai Chris Sirkep arni District Health Society and its atum sepatir pon along Karbi Anglong Motors Club Wojaru Jamli Motorcycles Club Karbi Anglong Eastern Infield Motorcycle Club Karbi Anglong Ahom MC Barak Royal Riders Lapen Bulls of Assam Motor Clubs Difu atum pen trapje tudun pensi Dipu Municipal Board angkang along bait pache jeng ponsi rod atum pan dengue ke su pen kedu trok tok ji pan pachini jai mek deng pon. Dipu Municipal Board angkang along pen kedam teng arkoi achiklu lapen nont jakong achiklu anbangki dinggu ke su ang thek kelong pon labangki bang pharo phora sok sikebra sirkeba bang phubang phetum bangki positive ang thek silong pon lo. Dinggu ke su Dipu Municipal Board ke parlo pon angkang along pen dinggu ke su kelong aphai ki ong nai labangki ward number 9 Birla Habar pen hanlo lapen ward number 4 lapen ward number 1 hanlo lapen Dipu Municipal Board angkang along pen hem ke paching thirthi ajok pen lapuna dinggu achi team lapen ati jongsi kelong pon du uliputangti labang so hem tu na tuma phan ki adai ki NG mare fine ki NG phan sami Dipu Municipal Board atum pen chingki chingbai pon pusi Joint Director of Health Service Dr. Borsing Rongpi pen pachini pon স্বাস্থ্যৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা লগত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোগেদি আমি ডেংগুৰ সজাগতাৰ কাৰ্য হাতত লৈছোঁ। আজি আমি বাইকাৰ্ছৰ সহযোগত আমি আজি বাইক ৰাইড কৰিম গোটেই টাউন মিউনিচিপালিটি এৰিয়া যিমানটো আছে যাতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে গম পায় যে ডেংগু বুলি যিটো মাৰাত্মক এটা বেমাৰ সজাগতা হয় যেন কিয়নো এই ডেংগু যদি এজন মানুহ যদি পুনৰ আকৌ সেই ৰোগটো যদি একেটা মানুহ যদি আক্ৰান্ত হয় তাৰ সেকেন্ড টাইমৰ যিটো ৰোগ বিৰাট ভয়ানক আনটো মৃত্যুৰ মুখলৈকে মানে ঠেলি দিব পাৰে। কিন্তু ৰাইজে আমি স্বাস্থ্য ফালৰ পৰা ইমান সজাগতা কৰাৰ সত্ত্বেও ৰাইজে যে ইমান মানে যিমানটো সহায় পাব লাগিছিলে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি ইমান পোৱা নাই। সেয়াই আমিও বাকী অন্যান্য ষ্টেট ৰাইজৰ ধৰে আমিও এতিয়া আমি বাইল আনিব আমি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছে। এই বাইলত যদি আমাৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পোৰেশ্যনৰ যোগে যদি হৈ যায় তেনেহ'লে যাৰ ঘৰত ডেংগুৰ বীজাণু বা তাৰ ডিম কণী পাৰা যদি আমি পাওঁ তেখেতসকলৰ ঘৰৰ কাৰণে আমি নটিচ দিম। যদি ঠিককৈ আকৌ চাফ চিকুণকৈ নাথাকে তেনেহ'লে এখেত ঘৰৰ মানুহবিলাকক আমি ফাইন ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। এতিয়ালৈকে ডেংগু জ্বৰ আক্ৰান্ত হৈছে কিমান আৰু কোনটো ৱাৰ্ডত বেছিকৈ বাঢ়িছে? ডিফুৰ আমাৰ 14টা মিউনিচিপালিটি আছে, তাৰে ভিতৰতে আমাৰ চবতকৈ বেছি হৈ আছে বিৰলা এৰিয়া অথচ ৱাৰ্ড নম্বৰ 9 তাৰ পাছত ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 আৰু ৱাৰ্ড নম্বৰ 1 ৱাৰ্ড নম্বৰ 4ত 119টা লোকে আমি মানে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কনফাৰ্ম হ'ল যে এইকেইটা মানুহ ডেংগুৰ বেমাৰ হৈছে। অভাৰঅল কিমান আক্ৰান্ত হৈছে? আজিলৈকে আমাৰ গোটেই জানুৱাৰীৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ টোটেল আমাৰ 1855 টেষ্টেড তাৰে ভিতৰতে
আমাৰ পজিটিভ হৈছে 569 এতিয়া যিকেইটা ৱাৰ্ডত ধৰক বেছিকৈ বাঢ়িছে তাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে কিবা তেনেকুৱা লৈছে নেকি হয় আমি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে আমাৰ মিউনিচিপালিটি কমিশ্যনাৰসকলৰ সহায়ত লগতে অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু অন্যান্য আমাৰ লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আছে আনটো CRPF পাৰ্চনেল কেইটাও আমাক সহায় কৰিছে যাতে আমাৰ এই চ'ৰ্চ ৰিডাকশ্যন মানে এই যে ডিম নেপাৰিবৰ কাৰণে যিটো পানী অলপ চলপ ঘৰত থাকে ঘৰৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক সেই পানী যাতে কোনো পধ্যে মানে ষ্টেগনেণ্ট হৈ নাথাকে সেই কাৰণে আমি বহুত ষ্টেপছ লোৱা হ'ল আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ ডিফু ৰাইজে আমাৰ লগত এই কথাটো মনত ৰাখি যে নিজৰ কোনোবা মৰমৰ কোনোবা নিজৰ পৰিয়ালৰ যাতে যাৰ প্ৰাণ নাযায় এই কথাটো যাতে আপোনালোকে মই মিডিয়াৰ যোগেদি চবকে মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে আমাৰ লগত অন্তত এই 10-15 দিন যদি আমাক সহায় কৰে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত চাফ চিকুণকৈ থাকে নিশ্চয় আমি ডেংগু ৰখাব পাৰিম আপুনি Jakongi Cleaner Cape Arni Karbi Long Women Justice Forum Nilip Sualu Song Lapen Serdun Serpin Deng Spirit Haka Songatum Chelangsi Paranke Mai Indipon Labangso Paranke Amai Long Karbi Anglong Women Justice Forum Amaipi Sangpi Belet BP Pen Kebachini Ponatenge Karbi Anglong Hini District Angkang Along Kedu Perikechero Kulalong Sualu Suatum Pant Perikechero Dam Ahud Madi Measurement Kan Hudbanki Sualu Suwek Nangji Adhike Supin Suatum Measurement Kan Hudbanki Masapsu Kisung Dukokiti Mate Masapsu Katura dukok titi labang so lambu thak sami Karbing Long angkang along kede sualo so atum pensmi labang so buthak asai kedeng ponji aphan ke chuning ri pona teng pensi dipu municipal chairman phan sami pinpur lupa jirdam elopusi Karbi Anglong Women Justice Forum amaipi sangpi BLD BP bin ke thingdu ningji pon hala so bangke chelon le itum aina ron bele dam bustame la ke si molestation ain si bang mate adhara se bang ji lasi laso bangke chelon le pusika du abe ni tum han complaint adolo ni tum bong tame kacing kicing vai badolo adidi open tala so bostu bang ni tum claim nang di kucing vai bom tame kadu kabe alam pen cing vai tong thek thema si claim thek there ka son no lasi pinie bang ni tum chairman aphan si town committee chairman rako ke hai phan si tum pinpura lo panong lo mane laso abosu bangke town okol diputot kali is west Karbi Anglong sami labangke alang itum labang so bostu bangke kadu kabe phan sami than padunang ji je la kipun mate mijaring ladies tailor long tailoring ko long an bangke ladies tum man bi ponang ji ladies a customer lo pote ladies tum hejansi mijaring bang pinang ji mate papun ponang ji la so puthak seni tum kadu kabe Karbi Anglong rat panta than lo la pen town committee aloke le dim an sami chisik me et sekeme nang tum la kadu kabe puthak bangke kemisian akam an bangke kengkam tejor pon rap penang ji seni tum hin pen ke Karbi Anglong li tum pen nang cerabon po se lang li tum halam chak bangke nang pidon lo la se lang li lam chak ateng pe se kadu kabe tum tame chekroi dum po seni tum tani thelo hala bangke Karbi Anglong ke 6 Jul along ripinak lasiladak bangki non kachuri pam BSP government atumpen uniform civil kuripa chunji pon along bangki chikroi dun dekthi pupen alang li tumpen asap chief minister aphan pinpura lupa nongsi Karbi Anglong di siari deng pinpura lupa jirdam bota labang su paranki amai lang pachini ponthu itum han ke non kali aphang ma se ke topido tamela ke nang do choklo pote itum bangke dake nang li Christian ko chipun elo Hindu chipun elo honghari ke la ve dekhang jang po muslim ave dekhang jang po ladake isivet dharmo sidunangi isivet akhai sidunangi purote lage halalong dudun unang po halalong itum mun itum dudun unjima itum akhai itum dhorom itum chelaronjima itum a culture itum language mate itum lahai chorpli chophedo itum chiri unjima halalo mangke kasi lahai bangke itum mangke inglong so people itum hanang hielo itum ke non kali ha India sadhin ke long hot pensi itum hamke ala ilami ki penchenglo chorpli chophedo penchenglo ka makaching thang kadu ka belam penchenglo ake prek do belmane ka prek he dung do pasi itum hanke aprang man dai itum han Karbi Anglong hanke thon ka prek itum hanang ke bi hala so ka prek nang ki bi pon ke la ke itum ene pu itum arji itum akhai longri mate itum Karbi pole nang ke bi pon kali ba ka prek nang ke thek long do pika join nisi itum han bangke hala so ke inglong so mate itum ke tribal mate Karbi Anglong hanke chorki chu phejo harat pasi itum hala so bangke ka prek itum hanke 6 dollars na derlo
la so posi la non bangke UCC uniform civil code ke lake nang lelo bote isiviat lo lake uniform bola te isiviat dudun thangna po isia school ri tum dun bote uniform en vek nang ji nang liada ke plan avelo ki du avelo aki ke ke lo avelo ki ter avelo uniform isiviat lo la son thos ila da la so bosu bangke implement lo bote lake isiviat itum dudun thangna po itum bangke dun thagi mante itum de che pavelo mate di la sila so bosu bangke itum che khang nang ji mo implement ne da phika che khang non ka che song non hang du la ka le ve ase non ben se itum che khang nang ji la pen Karbi long ke the ki ding ke ja tum bangke la hai bang puthak bangke un an pen che rai krom nang itum ni tum hin pen bangke alang tum han pu pon a the la ke alang tum ning hang ma tha mong bong pen pa implement non ji la ka de ase rat pen alam thia du nai rat kopi ma kari hala bang se alang tum bangke akam same ajat akam sai tamelang tum teng punang ji asila si uniform civil code ke lage kachelem wastu gali lage spelling man lok ni je lok thai mat phung sam dong na po wastu gali tuma thadam pa me mar thadam parsek pa me lo bote lage ining oi me labang so rona bangke asila bang so rona bangke pa chok te daje phan ke tum kham khe dun vek nai hala sini tum ngai pu kon lo Pindeng sumpot lunkan doan sami pirt hilong kipas thang dun chia phan Pelutangti lun ka sonse ponsta kipas thang ponji aphan lo lapen Karbi atum mitspi lun kan ka sonse pon pina ang kaburi ipon atum du pon tanglo la sonsi ni jang Karbi anglong tongkam kam nogjir productions atum pen ka bonda pon kang hont nang phan nepu album am horkene pon patang ponsi Karbi anglong ara atum phan sami non prab jin pen ripaklang ponji phan chisik chidang pon bomlo Bangsu lamkar ajara long director labang ke Sonjeev Kro producer Ronjit Teront lapen kachbar jandu labang phubang phila bangke Bikrom Tisopen Germany TP atum pen hanlo lapen labangsu lamkar ajana long alun kilun du mate a singer labang ke Bikrom Terang lapen editor labang ke Jonasing ong paratum pensil labangsu lamkar ajana sai pachun ponlo Prabjin bilang so lamkar ajana long sabi Nogjir Productions YouTube channel long sabi rara tum thek pon long po Board Hop and Great Shantimung Karbi Longri Abirta Karbi Anglong district along labang ki artanikan trok sikebra hinian nang chok tanglo bon sami penang an Karbi hawar long ki pinin anta mesen ka ching thurdun long dun delang mesen to war avi ki junalang avi lapu anchot klelang lokachali hemanta kavista aphai tumta du pikhang jangan lang lapu son thak thak sin nijang Karbi Anglong ambreng consensi ki parlopont lower ambi arara tum pinin anta mesena to war cheleng long lelang Labangso hawar arar tumbangki pinianianta haku pena sonsi theng han lu chor chor pensi ane om ke chulong atumta du bomla la puson apor hud la punat arbi ke jang hud barla por hud patangti labangso to work hinu par pik pen ajoksi theng han to jordam long li depen an sami ke chulong li derji punta abatai du pikhang jangan lo amtang MSc kilig hud non ki khibam em apling muslice tami hud ka chorek dam hud bangki labangso to work hinu par pik tekang long si alang li ke hailu patangti to war sami nang salam pipon pu pulam chak ti chak pon lo apen labang solam chak ateng pen alang li pen sami labang so to work salam ponji aphant alang li sami pipon lo bon sami lapun labang so to work salam para contractor bang tangka mekeduga joksi labang so to war bang islam asai ke par piga joksi non bang labang so to work chelat nuda khangjaan lo sai jokji pen puthor ra tum thur pak pen labang so to work che sam pon thulo la labang so to war prab jin pen non ki khibam CM Dr. Thram Ronghang lapen local MSc mate EM of famous lai tum chelang se bang so to war nang slam pi vek thapusi ra tum pen chuning ripon ki pidun pen angbong rat fan ka ingin so pen so to war nang lang pon mate nang ra pon som te puse nilhin pen chuning ngelitum local MSc ke oping maslai alang li se anamat ke local MSc dobong litum hin pen chuning ri ke la puson se mane ning hang lo ye nang bonai pi thyo son te puse nitum bang chuning ri kang tung hin pen pherangki abitung atum netum rongrat kam klem long nang ka homari dun pen nang tong dun pot apangsi kilo pherangki abitung atum phan kiro pajiriglo ase lam thegela lo je pini dak netum loar amri PS heni togrum su lapen dolerong PS heni angkangar lo loaram risipu la so angkangalong ditu damtang apor nil tuma phan tuar council sector pen stamen ang pilo stamela so tuar ke claim kasai oi jo ni si pini non konta gari motor silengon ni la se la so farman se dang ni tum rong pli arat chingrum si ladak ni tum pini
tay amo klem pon lo asila akam mangala lo je dak rong pri mane pini ke rong thom tin dak kam klem long nang che tong don pherang ke abitung tum ka apangsi choro lo ka dom lasi ne ke pudun jadam mangala sonno ke dam tang ko anone sarkar nang cari bom ta tuar bang nang lang le hasar pisar pu hopenda tuar la pen me lang ke nang rap bek ni pustami ke dam tang mane chu la tuar ison bang ke nang rap lo la pen non bang karen bang nang le lo rong bang klara lo boy pestami da tuar bang ke ala nang bonai lo dolo rong dhuniram rong pise contractor na bonai lo lata thai than nai puta ne tum rap pen ko anune kabor I dun pensi la so tuata ke than la pen har long thok pru lo rola nang koi pu pu ma rola ta koi ke amat cheklion thok vet na la so tuar ke dam mi non ke thang nata jat baita dam no gari ke thida dam no la sen tum rong osor he di kam klem ko anne ke sik thek ben da non asion che bi kok pen ne tum non dak tuar me ne ya pha ne tum rat pen chingrum thusi tini kam klem lase ni ke choneng rithi bang ke council kachari ke the ke ding EMCM mate MEC tum manta choneng rithu le tholo non bang ke nil tum alu le pale same ne tum thek the la pen chini ne lase pherang ke theng no sinil tum lam jai dun der lo lase nang rap nai ku se ke the ke ding council kachari tum phan choneng rithu le tholo lase nang rap bek nai puni hin ke pudam bang ke okol net chot kali ne tum ko anone sarpi sarputa tuar phan hang tha pu pini ani anta kaneng jia tum du pik sitami thek the delor se council ke the ke ding ha se choneng ri derlo nang rap bek tha ko lam bang ke sini hin bang ke lapuan chol ko son lo ke su ai hu ke che pon ke lason lo gari hang bo same kang doi nei an ma se pale nei an se kalite a hupen ke link apen stame pon nai ji jol puson lo an ka hen no atwa lo la se council asor ke council kachari ke the ke ding e tum phan EMCM MSC tum phan mane ke dam tang ko anone la election nang le pu tang EM da bang EMCM MSC tum bang boy festame tuar bang ke na semar pipo na tiar pipo pupo ne tum estimate bonai po na tiar pipo just mi PMGS vai ta mi piskuri thai po la an puta chi chak te kang lo sta mi pini ani anta non MP election ta nang le lepo anta mi pin thang na anta akira ba la se ni him pen ka chuneng ri bang ke tuar bang ke na pa mi pisen ning pu se council kachari ke the ke ding atum phan chuneng ri thule tholo ni him pen bang ke ka chuneng lam ke la chol Pini Abirta bang ke lan se kang ton panai lo do me thang me kardom